Паян Шубашкарда ирирех иге білдерішлі объект худагайры. Тепрен юзанық үшін Яковлев проспект читата сығыт кепері учілчіш. Шағы теп хулари транспорт күшімне самай лайықлади. Сығыт кепері жінче иге жулыш бұйны. Ана худаяма республика пучлығын тевешне вғытлық пұрнышлаган Олег Николаев худшынчы. Самах Леонид Петров корреспондента. Тепхулари иге района шығындараган кебер урва күллен жүрегензем паян хашсы вазы әдештезен жүрет. Строительство вағаденче шулахеснерен граждан ураменчи шавра жолдан бұшваза Богдан Хмельницкий урамнежиде кашный ир каш транспорт каупланзадыны. Шавынбак кетме е урах шоу ширамадивне. Унченде ку кебер жинже яланах евровахсем болна. Шыдық-пудық асфальтпа водитель земде, пассажир земде кашны гунну жаланны. Кукебере хирак шулкайла худаяны. Унданба перреде тепреншін етмень. Калы бұшвы әш пілдір бұшванны. Тепюзава пахатада харушвақсыр автомобиль шулезем нации проект бедуны. Вал шырсагырвыны 2 миллион тенге гайзаларны. Договордер кебержине пилик шул гарантии. Шамбада инженде пилик шул ушинже темле калдык 70-90 подрядчик хейн жужубе шакна юзамала. Анжахта вот пирин как бы техника характеристики зембе шак кебер ширин пилик шул даранчен биде ергеле узугума майбамалар. Шаклаптыкпа общественного транспорта жүренерен, ана педембе хупма майгелмень. Шавнабулақ строительствона иге тапқырба ергелене. Пілдер кеберін біренне күжал теприне юзаны. Асфальт по бетон зейне, шуран жүрегензен шуңне жинетне. Инженеры түдімізіне күжарны, картазене ұғыштарны. Шак күнзенже шу ер пауызене вырнаштарны. Паяндан шулан иге енеде ұжы. Шактан павырца шеденне кебер урвы, бірремеш троллейбус кашры. Чуваш ең барым Леонид Петров, Михаил Солин.